rakyat Mekah mandun ditawan. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wabah selamat menolong Rabbi, tempat yang suci Allah menjaga. Menolong Rabbi, neberi bantuan, hantu tujuan kafir celaka. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Burung ababil kaji terbang, batin neraka gajah dihantam, gajah dumate kafir ngepimpan, kenembak badan hancur binasa. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Aku sembahan bandum abilin, iblis dan syaitan imam sebab kalahi Muhammad Nabi kahir ditaki du'an Adam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Senang dan hati doa salam, insan dengan jin bandung binatang, sebab Muhammad bandung nesayang, bandung rahmat bandigam alam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidun majid. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah zikir yang dirahmati Allah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah pada setiap keadaan dan kesempatan. Karena dengan izin Allah, adanya 5 malam yang sangat mulianya, mantangna dalam iman, mantangna kebah kesehatan dan kesempatan, sehingga dia mantang istiqamah hati dalam berzikir kepada Allah, mengingat dan mengenang segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah, serta bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut.
Berikutnya rahmat dan sejahtera, selawat dan beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada tabi'in, tabi'at para alim, kepada sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'at tabi'in, para alim, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin sebagai lentera dalam kehidupan dunia fana. Yang mulia, pada Bandung mereka yang kehadir di bawah malam yang sangat mulia ini, kepada Ahlul Bait teristimewa, kepada Umi yang kala bersedia mengundang kamu tempat Umi. Mudah-mudahan Umi beserta keluarga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua keinginan, tujuan dan niat baik beliau Allah kabulkan. Berikutnya pada Duku Gesi kampungnya, pada Bandung perangkat desa, hadirin dan hadirat yang kehadir di malamnya. Malamnya kamu hadir untuk tempat Umi beserta keluarga Umi sebagai silaturahmi. Mungkin saja kalau pernah bertiga merumpak dengan Umi urangnya sekalian bentuk nyoke pengurus Majlis Zikrullah cabang Pidi, walaupun sebahagian yang hanya kesempatan tidak akan tiga bulan dan ulamnya kerja uragam di urinan mana mungkin kan, mana mungkin sebenarnya lagi aja, tapi yang keadaan mungkin jauh kan doa orangnya kedua Umi semoga bisa mendapatkan sehat. Kemudian kita yang duduk malamnya dalam zikir, kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah seiring dengan bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, malam lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan kita peringati maulidnya, utama cinta dia kepada Rasulullah, mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu dia ke Nabi, rindu dia kepada Rasulullah dengan cara tapule selawat kepada beliau. Mudah-mudahan perumpak katanya dengan baginda sehingga di yaumil kiamat. Jadi hanalil pertanyaan 45 tentu dalam zikir katanya pertama sekali taniyat fahala zikirnya kepada urusi kita masing-masing, baik urusi kita yang matang-dik dan doa berselamat berpanjang umur taat beliau. Kemudian menanjid kepada urusi yang kandung Allah, mudah-mudahan berbuka pintu syurga, Allah jadikan kuburnya sebagai rauzatun, sebagai kebun syurga. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Berikutnya lagi Allah dengan berkat hikmah zikir yang dia bacakan, memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya, boleh ikut jampu Allah untuk selesaikan. Menancip memandang keinginan dan hasrat buat Allah rida dan Allah kabulkan. Menancip menyebutkan kadang-kadang katanya nah penyakit dalam tubuh dan bagi Allah semoga benar angkat penyakitnya. Dan khususan katanya malam yang zikir juga tanya pahala zikir kepada sekali pertama kepada Tunku Muhammad Yusuf bin Tunku Ibrahim, kemudian Tunku Putih bin Agi, kemudian Linggam binti Raden. Namun sebelum kita zikir sama-sama kita baca sebuah nazam yang merupakan apa peringat bagi kita nyawa Bandung untuk senantiasa tak ingat kepada 5 perkara untuk ngakhirah kepadanya dalam kehidupan dunia pananya.
yang na buku kuning di dalam halaman 70. Bedang taubat yoga alam mati yoga alam tatri tinggal dunia yoga alam taso pakaian putih yoga alam taib dalam kerendam suluh yang awal laju tak ini suluh yang akhir Buddha menjaga obat terkejam mata kulit laju tak fikir liman perkara yang pertama pun ingat ke Tuhan dua hai taulan ingat ke dosa ingat ke dosa tak mau berkaim termata kim-kim Allah beri bala sembahyang gelap ingat ke mati Bandung tersari tak tinggal dunia dunia tak tinggal sinolam nangga getanya tawa asai mula asai batana muabatana Tuhan pertengah belang padang masya cuma yang kepun ingat ke kubur taruh terkuku taruh air mata taruh tersiram mengantar pitan sirah hai taulan dalam kerendah support pitatan arat pisangan dalam nuraka jika ka'azim membaga-baga ta'ala kewa dalam dunia oh ta'ala kewa tegarin tangan lepatan bimbang di dalam dunia yang dalam dunia ada tekeda laju tak putar yang suka telah jinak ana faedah lam tamah gata gesiksa telah jinak apa oleh tanpa reket dalam dunia ada lentupe sidung no bala anakku minah
musalla temayang lima ingat akhirat hanatik lambat tadulam dunia tadulam dunia prejan turun misu tapiyo yuka raya menan getamsil tadu di sina dan tawa unan gobakon khabar lunya kepaki-paki hadis Nabi pangule kita menghadapati wahirakan lun dalam Al-Quran nejak pariksa menyanajud makna Al-Quran jata dua sajan dengan ulama pathanajud betatin tanyang pathan kenang betapa reksa budah jatabat yoga lambati yoga lam takso pakaian putih yoga lam ta'i dalam kerendah. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati. Hari berganti hari, semakin dekat kita dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau kita akan datang satu saat hidup ini akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang masih tersisa. Mungkin ada di antara kita yang masih puluhan tahun. Mungkin ada yang hanya beberapa tahun lagi. Atau ada di antara kita beberapa minggu lagi. Atau mungkin juga beberapa hari lagi. Ataupun boleh jadi malam ini malam adalah terakhir pertemuan kita dalam kehidupan ini. Kita tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa lari daripada maut. Bila saat kita tiba nanti, mudah-mudahan kita sudah benar-benar siap untuk kembali kepada Allah. Mudah-mudahan bila waktunya tiba, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan orang tua kita ridha karena kita sudah memuliakannya. Orang tua kita ridha atas kepergian kita karena kita mungkin sudah membahagiakannya. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita, orang-orang yang pernah kita sakiti sudah bisa memaafkan kesalahan kita. Semoga Allah izinkan kita mati dalam keadaan tidak terutang. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa kita, tubuh kita sudah bersih. Semoga Allah izinkan tubuh ini sudah terbasuh dengan air wudu. Mudah-mudahan di saat nyawa kita dicabut, lisan kita bisa menyebut asma Allah, bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah.
Hadirin, kenanglah saat kita menjadi mayat, kita jarang membayangkan saat tubuh ini sudah terbalut kain kafan, terbujur kaku di atas ranjang tempat tidur. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi amalan yang dapat kita kerjakan. Mata kita tidak akan bisa lagi membaca ayat suci Al-Quran. Mulut sudah terkaku, tidak bisa lagi berzikir menyebut asma Allah, tidak bisa lagi berselawat kepada Rasulullah untuk mengharap syafaat daripadanya. Tidak ada lagi nikmatnya zikrullah, kening. Tidak ada lagi nikmat dalam bersujud. Tangan kita kalau sudah kaku, tidak ada lagi bersedekah menolong orang lain, membelai anak-anak kita yang masih kecil, membelai anak yatim. Kaki kalau sudah dibungkus dengan kain kafan, tidak bisa lagi melangkah untuk mencari ilmu, tidak bisa lagi melangkah untuk berjamaah di masjid, tidak bisa lagi melangkah untuk menjalin hubungan silaturahmi. Sudah berakhir semua kesempatan beramal. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita adalah orang-orang yang ikhlas. Semoga kita dikafani dengan kafan yang halal. Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mudah-mudahan yang menjadi imam salat jenazah kita adalah anak-anak yang kita cintai. Waktu kisah diusung menuju kuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan, liang lahat. Untuk kita sudah tersedia. Jasad kita dimasukkan ke dalam kubur. Jasad kita dimiringkan ke kiblat. Di saat itu kain kafan di wajah kita dibuka, lalu ditutup tubuh kita dengan papan, lalu semuanya membacakan sabadiyah di atas kuburan kita, membacakan tahlil, berdoa pada kita. Setelah kita ditimbun oleh tanah, kemudian semua hadirin yang melakukan penguburan jenazah kita meninggalkan kita satu demi satu, termasuk orang-orang yang sangat kita cintai, termasuk anak-anak kita yang kita pelihara sejak kecil, termasuk istri ataupun suami kita meninggalkan kita dalam keadaan sendirian di dalam tempat yang sangat gelap, tempat yang sempit, tempat yang tidak sur maupun tikar. Tinggallah di situ kita sendirian. Kita tidak tahu berapa lama kita berada di tempat itu. Mulailah malaikat menemui kita, menanyakan setiap persoalan-persoalan yang kita lakukan di dunia ini, mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Tiada seorang pun yang dapat menolong kita. Orang-orang yang kita cintai sudah kembali ke rumah. Orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita sendiri di tempat yang sangat gelap. Lama-kelamaan mereka melupakan kita. Ya Allah, kita akan sendiri di sana. Jika tidak amal, tiada amal yang kita kerjakan ketika kita hidup di dunia, siapa yang akan menemani kita? Siapa yang akan menolong kita? Ya Allah, dengan berkat hikmah zikir yang kami bacakan malam ini, ya Allah,
Semoga Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Semoga Allah menerima segala amalan kami, ya Allah. Semoga kami mati dalam taubat, ya Allah. Semoga kami mati dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Engkau jadikan kubur kami sebagai kubur syurga, ya Allah. Jangan Engkau jadikan kubur kami sebagai lubang neraka, ya Allah. Dengan berkat zikir yang kami bacakan malam ini, ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa orang tua kami, ya Allah. Dosa guru-guru kami, ya Allah. Dosa orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Dosa seluruh kaum muslimin muslimat, ya Allah. Mukminin mukminat, ya Allah. Ahli zikir, ya Allah. Orang-orang yang cinta kepada agamamu, ya Allah. Engkau tempatkan kami dalam jannah-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wahai tubuh, ingat kiamati, awat tetri, hubungan nyawa, muhan-muhan, keratawa, abiruga, udit lam dunia, tubuh hati, abasabi, berzikir la ilaha illallah. Tubuh hati baba sabi, tazikir la ilaha illallah. Tubuh hati baba sabi, berzikir la ilaha. Dari hudin sampai mati, bena bitri lam kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimah taibah pangulai zikir. Tadu tadam di berangkapan, Allah tak ingat di dalam hati. La ilaha illallah, kalimah taibah berkaitan mati. Sayang benci kalimah taibah, patah lidah wa rahmati. La ilaha illallah, kalimah taibah kepayung pagi. Urat tarik bater buka, hancur darah dalam jantung hati. La ilaha illallah, Nabiullah nagwasi, wafud Nabi gewabah Tuhan, tinggai Al-Quran dengan sunnati. La ilaha illallah, hana payah minta syurga, kubur suruh ujur tegak, yang larang Allah beta gereja. La ilaha illallah, nafsu amarah tak bertaluh, hasad dengki kueh dendam, belilan badan perangui nafsu, tamak ria perangui syaitan,
beli lambadan ujung terkabur urip getanya gepurip le Tuhan campur pun rijam perintah Tuhanku la ilaha illallah cinta ke Allah wahai kawan berta cinta nyan ke Allah nafsu amarah berta lawan berta kasih nyan ke Allah ujuk temu'ah tabarijam berta kasih nyan ke Allah berta kebah riyabah berta cinta nyan ke Allah berta kebah tekabur taulan berta kasih nyan ke Rabbi upat mencaci tabu hilang la ilaha illallah rindu ke Allah getanya taulan berta rindu nyan ke Allah berta kebah dunia hari taulan berta rindu nyan ke Allah berta kebah kemegahan berta rindu nyan ke Allah berta kebah kemuliaan la ilaha illallah ba'li babun agama berta yakin yang ke Allah berta kebah tunang gata berta yakin yang ke Tuhan dengan cekam beli tabah berta yakin yang ke Tuhan bantahan taulan beli lam dada la ilaha illallah nafsu mutma'innah nafsu mutma'innah hamba Tuhan dalam Quran ayat kana mutma'innah ridha Tuhan surga taulan pilih yang suka mutma'innah kasih Tuhan sona menang sah aulia sebab perangai lemah lembut tak menurun membahagia yang bijak pat yang diduk ke rahmat Bandung semua la ilaha illallah kasih ke Allah begala dunia hiasan dunia beta kasih hati berabe cinta ke Allah megahina sakit mana lihat tarat bertarida la ilaha illallah niba Allah qadar dan qadar pelayan kehendak kegetanya la bargau bertarida la ilaha illallah balaba Allah bertasabah nepeten bala oleh Tuhan sebab insan kadaruhaka menyamasi buta taubat datang nikmat syukur benar menyatakan taufik bazar sabar muhad
ahna bala menan perangoi nafsu radiyah ridha Allah takil hamba la ilaha illallah niba Allah tanyo tawakal betawakal ubah insan binasa taulan hakikat kata hawa nafsu berabitaba bersungguh-sungguh bekal iman nam dada beta puturut nafsu sanubari dengan nurani hubur segera. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala salli alaihi wa sallim. Aina kita zikir tinduk rapat, kosongkan hati dan pikiran kita daripada selain Allah. Mari ini kita tak ingat dosa-dosa yang kita lakukan. Begitu banyak kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Begitu banyak perintah Allah yang telah kita tinggalkan. Begitu banyak larangan Allah yang kita kerjakan. Semoga malam ini malam yang penuh dengan hikmah, di mana pada malam ini lahirnya seorang Rasul pilihan Allah, kekasih Allah ke permukaan bumi ini. Mudah-mudahan dengan berkat hikmah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih syafaat kepada kita, tersambut kedatangan kelahiran Rasulullah, malam kelahiran Rasulullah dengan berzikir dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera berzikir, kasatkan dalam hati pemandan permintaan, mintalah sama Allah. Laki Allah pemandan hajat dan keinginan kita, Allah yang mengabulkan segala permintaan hamba-Nya. إلى هزرة النبي الكريم بخلق العظيم طه محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى روح الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأصحابهم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. ثم إلى رسالتنا أصحاب رسول الله من خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلى آلهم وأبائهم وأمهاتهم وأصحابهم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. ثم إلى التابعين وتابع التابعين وأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والعلماء الصالحين والعلماء الصوفيين والعلماء الراشدين والعلماء المحققين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين والملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل وجميع الملائكة أجمعين. ثم إلى الشيخ الكرام ومشايخنا وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وزوجتنا
وأولادنا وأهلنا وقرباتنا وحاجاتنا ومقاصدنا أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم خصوصا إلى روحي محمد يوسف بن إبراهيم وإلى روحي متيه بن أكي وإلى روحي من جنب ترد من استمعناه بسببه يا رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sebelum kita mulai mata ingat dosa dan kesalahan, harap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. أعتني محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعتني محبتك ومعرفتك. استغفر الله العظيم. 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 Ampuni dosa-dosa kami, ampuni setiap kesalahan, dosa-dosa kami, dosa yang sengaja, dosa yang tidak kami sengaja, ampuni ya Allah.
العظيم استغفر الله 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 العظيم استغفر العظيم استغفر الله 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 العظيم لأبي وأمي 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 استغفر الله العظيم. Ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Dosa ibu kami yang telah melahirkan dan membesarkan kami, ya Allah. Dosa ayah kami, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ya Allah.
لأبي وأمي أستغفر الله العظيم 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 لأبي وأمي أستغفر الله لأبي وأمي أستغفر الله العظيم 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 لشيخي وأستاذي 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 الله 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 الله
Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Hadirkan Allah dalam kehidupan kita, dalam setiap detik nadi kita, dalam setiap detak jantung kita. Hadirkan Allah. Allah, 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 Allah. تقبل الله منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله
أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا وإليه المصير. Ya Allah, dengan berkat kalimah ilahi yang kami baca, dengan berkat zikir yang kami baca malam ini ya Allah, dengan berkat selawat yang kami baca malam ini ya Allah, dengan berkat wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil ya Allah, Engkau datangkan kebenaran dalam kehidupan kami ya Allah. Engkau datangkan kebenaran dalam kehidupan keluarga kami ya Allah, dalam masyarakat kami ya Allah, dalam negeri kami ya Allah. Engkau lahirkan pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana ya Allah, yang cinta kepadamu ya Allah, yang melaksanakan perintahmu ya Allah, yang meninggalkan segala laranganmu ya Allah. Engkau lenyapkan segala kebatilan ya Allah, Engkau lenyapkan segala kemusyrikan ya Allah, Engkau lenyapkan segala iri hati, dengki, khianat kepada agamamu ya Allah. Ya Allah, terimalah permintaan kami ini ya Allah. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menzalimi kami diri sendiri ya Allah. Begitu banyak dosa-dosa kami yang kami lakukan ya Allah, dosa sengaja maupun tidak sengaja ya Allah, dosa zahir maupun batin ya Allah. Begitu banyak perintah-Mu yang kami tinggalkan ya Allah.
begitu banyak larangan-Mu yang kami lakukan, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ampuni kami, ya Allah. Kami yakin ampunan-Mu maha besar, ya Allah. Kami yakin ampunan-Mu maha luas, ya Allah. Ampuni kami di malam yang penuh berkah ini, ya Allah. Ampuni, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, yang telah mengandung dan melahirkan mendidik kami, ya Allah. Ampuni, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni, ya Allah, seluruh kaum muslimin muslimat, ya Allah. Ampuni, ya Allah, dosa ahli bait tempat ini, ya Allah. Ampuni, ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin muslimat, ya Allah. Mukminin mukminat, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim. يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم
يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا ملك يا قدوس يا سلام 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 يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا الله يا كفي يا مغني يا فتاح يا رزاق. Ya Allah, Ya Nur, wahai sumber dari segala cahaya. Ya Allah, Ya Nur, cahayai kubur kami nantinya dengan nurmu, Ya Allah.
cahayai kubur orang tua kami dengan nur-Mu ya Allah. Cahayai kubur ibu kami dengan nur-Mu ya Allah. Kubur ayah kami dengan nur-Mu ya Allah. Kubur guru-guru kami dengan nur-Mu ya Allah. Berikan nur-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Allah. Cahaya-Mu pada setiap urat nadi kami ya Allah. Cahaya-Mu ya Allah pada setiap pendengaran kami, penglihatan kami, setiap langkah-langkah kaki kami ya Allah. Ya Allah, berikan cahaya-Mu dalam kehidupan kami ya Allah, di kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat ya Allah. Ya Nur, terimalah kami ya Allah. Ya Nur, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Nur, 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 Ya Nur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ya Qahar, Ya Qawi, 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 La ilaha illallah.
Ya Allah, idfa'nal bala. Ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka dan bencana. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka dan bencana. Ya Allah, jauhkan kami daripada segala fitnah dunia dan akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dan keluarga kami. Ya Allah, jauhkan keluarga ini. Ya Allah, dari segala malapetaka dunia dan akhirat. Jauhkan dari segala fitnah dunia dan akhirat. Ya Allah, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha kuat, ya Qawi, wahai yang maha kuat, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah, irfa'na al-bala'a, ya Qahar, ya Qawi, la ilaha illallah. Rabbi najini minal qawmi adh-dhalimin. 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 Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan.